Pajak sompek yan ng Roma bi tiban. Lu kiinil ko na babol. Dam, iya babol ba tayo gangka? Kudu kita telepon boleh babol. Dam, mabol pa kila bol ta lumay gangka po nilpon. Are kan cek sompek ng Roma. Itunggu lah di lang ko kikila di amarin na. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakir. Iya, Bal. Tajo hello tajo din na. Yan jam kaki bol. Kita sompek ro kaki nang Roma na to. Yap pe kesampak na yar. Celan ng maroma TV. Yung pandang Roma to kaki. Pasti pese kaki bol. Aba. Cek resik kejede tengah di pangeran ka. Fitretan. Adila pangeran ka fis ngatur. Iya lakar dari pangeran kapi. Karo minta usaha. Bermasuk akal nih nggak kejebol. Iya lah paman kaki ro terus pese. Lagu nak kaki ro Roma pun cuma tukal. Beronli ya kaki pese di. Imun pangeran lah berkehendak. Apa sih tak mungkin tretan. Oh, yung monday ya. Kelung kok keluar ya. Abuk teh aki pendapat siapa sebenernya di. Iya lah itu gue dina. Iya cak mandeman tunggu ini nak. Oh iya mong setiap bukti lagi tentang pendapat cak bener ke babol. Mong setiap tak kira lopot tentang pendapat deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam abis tu. Biasa kayak bentuk orang gitu. Dera mah. Hasil. Alhamdulillah hasil. Ada yang datang hasil. Rawang. Oleh di makin naro pang jiwa. Ya usaha lah. Ya iya usaha. Di makin ngecok kan pada usaha deh. Yang jadi ya benih ngicok. Kelang kau atau mau ben amun lek palenya batang keruah. Apa? Aku tak masih amun lek pale jabatan ke 87 ruar. Soalnya maki amar nomor. Tak lah ngalahin ke nomor sandal. Keluh ki enter. Jak sepeda timatan kastang ku ngencem kemat datang je ku. Jak keng butuh apa nih ya tak dimodi sepeda dia. Apa tentang sepeda? Hari ya sepeda tak dimodi. Tahu rasa kapan? Kastang ku ngencem kemat datang ku. Madeteng siapa? Abah, kakek tak kenal kemat datang. Aju preman setengah mateng lu. Sana ku pasar bola tangkru. Kan pedeng apa madeteng? Intro tahu bak dilir. Marga cak gadet tok tang sepeda pecah ki. Cak sepeda pacek cubong. Kudu ki yodin. Derma, talo di. Sep. Yar, hari rokok yang baju ban yar. Gak kita usah. Tak layak kah? Ya bada. Sekarang kong ya. Iya, Jok. Oh, dia iya. Karo apa nih? Mau kopi nih? Oh iya bro, klub baik type rubber. Dharma, ku tak labuk tentang pendapat gelar. Dari deh, makanya amu nak gila. Tahu gelar temu mati mau terus. Oh iya, sebelum magila ka kinelpon ro, engko ini na asmonan ka TV. Nama om ku wakil. Yang pas sayang pada kanjo na. Cak melia rokok pas tadi pesaya sekali. Beh, bayar nih pon.
Hukum apa banding hati? Rokok ria, tang rezeki dari pangeran. Artinya, tang rezeki di pangeran langsung ikabulin. Maksudnya apa? Kaki kan lah tau tibi dari gila, engkau tak mandeman. Sedangkan tang jolok terwar rokok ah. Lalu datang kaki, ni berokok. Ya bol rokok jangan kaki. Lalu engkau ngampung kaki. Leji saya kocak rezeki datang tanpa sebab. Oh, dari jalan rezeki. Kendekku kau tak ada aku, neng erok maroma aku. Dia mun kakir, terus mun kaki tak ada kuan ang bendini na iya nguna apa? Ikan kaki gelak ruwet retan. Kau cang rezeki beda sengatur. Duh mun kakir, salah ya. Yan jadi si salah. Asli nang kok gen nguji kakir. Gak kuat ti kaki jika pendapat. Ternyata sampai titik kaki lerpu. Asli na tadi si salah pendapat kita aja. Si salah pelan kaki dia. Apa pendapat tak ala aku kia. Tetih dai tretan. Rezeki tadi setaporo. Odi dia tak cukup tawakal malolo harus usaha. Kenjo Maria. Cek saking orang ria tawakal ka pangeran secara bener. Niscaya pangeran abri ka orang setawakal gelap. Memang rezeki tak taporo. Ken asar dia wajib. Jadi kesimpulan orang nyari rezeki kudu usaha. Tapi sandingi kelaban tua maklai berokah. Paham?